Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، حسب وعدہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ان دونوں سوالوں کے جواب دینے کی غرض سے جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے کیا تھا۔ ہمارا پہلا سوال یہ تھا آپ لوگوں سے کہ وضو کی تعریف کیا ہے، تو اس کا سمپل سا جواب یہی ہے، وضو کہتے ہیں 3 اعضاء کو دھونے اور ایک عضو کے مسح کرنے کا نام وضو ہے۔ 3 اعضاء کا دھونے کا کیا مطلب؟ یعنی پورے چہرے کو دھونا اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور ایک عضو کے مسح کرنے کا کیا مطلب؟ ایک عضو کے مسح کرنے کا مطلب یہ ہے پورے سر کے 1/4 حصے کا مسح کرنا۔ اور ناظرین، آپ لوگوں سے ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کرنا کیا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ প্রিয় নাজরিন, আমি আপনাদের সম্মুখে জবাব ভিডিওতে 2টা সওয়াল করেছিলাম। প্রথম সওয়াল হলো এটা कि वज़ू काके कहा হয়, तो एर उत्तरটা হলো এটাই कि वज़ू কয় 3 অংশকে ধোয়া और 1 অংশকে মসা করা। 3 অংশ কি? একটা হলো মুখমণ্ডলী, পুরা মুখমণ্ডলীকে ধোয়া, আরেকটা হলো 2টা হাতেকে ধোয়া কোহনি সমেত, और 3 নম্বর হলো 2টা পাও টাকনো সমেত। আরেকটা অংশ কি যেটাকে আমরা মসা করি ওটা হলো মাথা। দ্বিতীয় নম্বরের প্রশ্ন ছিল আমার এটা कि খানা কাবার তওয়াফের জন্য ওযু করাটা কি। দ্বিতীয় সওয়াল আপনাদের সম্মুখে আমি এটা করেছিলাম कि খানায় কাবার তওয়াফের জন্য ওযু করাটা কি, তো ওর উত্তর হলো এটা कि খানায় কাবার তওয়াফের জন্য ওযু করাটা হলো ওয়াজিব। আমার ভিডিওটা আপনারা বেশি বেশি দেখবেন और আমাদের ইসলামী ভাইকে এই ভিডিওটা জরুর শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।